Thobela le amogetšwe go lenaneo la e ba le nna. Ke a leboga re ke tamiše le ba theletše ba Thobela FM tša di bolelang tše nna ke di tsebe ga le ditse ipša motho ga a bolela ka kanegelo phelo ya lena ka tsela ye ke dife tše e leng gore di le bušetša morago mo e leng gore be le nyaka go fitlhelela sela le sela ke raka maemo ge a leng gore le a tsorame maemo a ke a tsorameng e re ke thobe ke leboge mokgatlo wa gešo e leng gore o nkgontšhitše gore ke kgone go tsorama maemo a ke be ke re gape ke duma o kare ke sa bolele ka nna ke re ke duma o kare bo lena basadi ba mamotlhaleng o ka re le ka latelela mehlala ye ya rena ye rena re leteletše mehlala ya bomme Albertina Sisulu bomme Mashope bomme Winnie Mandela e le bona be ba re fa tlhatlho gore re fitlhelele mo mara ge nka bolela ka re se ke dumang gore o ka re nkare ge ke bolela le bana ba gešo ka re go bona se se botlhokwa mo bophelong ke go tlhompha ene a ke re ba re go tlhompha le wena wa tlhomphega seo ke sona se se kgonang gore se go fitlheletse mo o kgonang gore o fitlhelele gona o ka ba wa rutega wa ba le dilo tše ka moka tše mara go se ne le tlhatlho ya maleba go se ne le botho gareng ga batho o ba jwale ka moropa o llang o se ne motho a o letjang so ke tšeng ka di bolelang ka re go rena magagešo kudu mo kgweding ye ya basadi ye le go feta kgwedi ye ya basadi ngwaga ka ngwaga tšatši ka tšatši awara ka awara se se botlhokwa mo bathong ke botho le tlhompho ge be le theleditše ke bolela kanegelo phelo ya lena bjalo le bjalo go na le se sengwe se e leng gore se ntletše le nna mo mogopolong gore gantši ge re bolela mola mmeleng re re basadi ba e leng gore ba mo dipolotiking gore ba bogale gale e ka ba se ke nnete goba e no batha ba gone gore be le tlhotlheleditše ke tše e leng gore be le itemogela tšona mengwageng yela re be re tlhotlheletša ke tlhao ba re ke kgethollo Thobela o kry-ile gore go le ka mmerekong e re ke tlo fa sekao ka nna goba ke be ke le medical technologist re be re se ba bantšhi batho ba bantsho ba e leng gore re wela ka moue and o tlo hwetša e le gore ba bantšhi ke makgowa so ba tla be ba le kgetholola le ge le bereka le le ka mmerekong nna ke bile le qualification pele ga lekgwa le le be le re eteletše pele mara ka gore be le lekgowa nna ke le Mosotho o kgonne gore ba fiwe maemo a ka godimo ga ka lona lebaka leo so ke tsona dilo tše e leng gore wa di lebelela gore mara ga botsebotse mo gona mo re tlo fitlha kae ka kgethollo ye e beng gona mo nageng ya gaga bo rena so ke dilo tše e leng gore di ya go tlhotlheletša gore o feleletse e le gore o tsena ka dipolotiking se sengwe gape ke gore ke a lebelela o hwetše e le gore o bereka ka sepetlele ka ilimi ka sepetlele se ke bereka ka go sona be go ne le section e leng gore ke ya makgowa fela and then di-ward tše dintše ka mokana ga tsona e le tša Basotho so section ela ya makgowa ela ge o ka dumelelwa gore o yo robala go yona ke ge e le gore o motho o montsho wa go ba le tšhelete go se ne le tšhelete gona ka kua ka mokana ga rena re yang gona and wa e bona gore kgethollo ya gona motho wa mmala le ga ka be le gore ha ne tšhelete a ka se robale le rena ka kua di-warding tšela tše le leng gona so ke tsona dilo tše e leng gore di go tlhotlheletša gore o feleletše o ikhwetša e le gore o wela mo dipolotiking and se seng gape nka bolela sona ke gore le gore kgethollo ye e be se fela gore ge re lebelela rena batho ba baso le ba mmala le rena mogare ga rena batho ba baso e be šetše e thoma go tsena ka gore ge e le gore ga wa rutega goba a ke re ne le maemo go ya ka go fapafapana o bo hwetša e le gore o lebelelwa fase dilo tša go tshwana le tsona tša mohuta ono and nna ke phela ke re mo bathong ke re wa tseba modimo a re mohlompheng re mo reteng ka gore ka mokana ga rena gore file mabjokwa ke re gore re kgone o nagana o ka ba o rutegile o ka ba o sa ya sekolong mara se se botlhokwa ke gore modimo o re file mabjokwa gore re inaganele
and o se kwa nyatša se o mongwe a ka be a se nagana ka gore gona moo ke tlo kgona go kry-a information mo go wena ke re ka tlhatlhega ka lebaka la gore ke dutse le wena ka ba motho o mokaone ka lebaka la gore le kgono le ke be ke dutse le wena e se ka lebaka la gore wena o ne le di-media studies goba o ne le communication goba eng mara e le ka lebaka la gore o ne le bokgoni bo e leng gore ke kgona gore ke kry-e se seng mo go wena. Thobela le ka reng democracy re itemogelang yona bjale ye re nang le yona ka mo Afrika Borwa ke e leng gore le ya itlhotlheletša e re swere gabotse bjelo ka mo Afrika Borwa e re ke re democracy re a itlhotlheletša ene ke selo se e leng gore ba e leng gore ba le maphelo go ne le ba lobileng maphelo a bona ba lwela gore re be le tokologo re be le democracy jwale ka ge re bolela ka yona re a itlhotlheletša mara ke nyaka go bolela gore go ne le mo gong re felela re šalela morago tšhalelo nthago ya rena ke ya lebaka la gore go ne le ba bangwe ba e leng gore ba tšea democracy ba iša ka kua and ke nyaka go bolela ke re go ne le ba e leng gore ba tla tšea freedom of speech ba be ba tšea le the rights tša go fapana-fapana wa kry-a le gore ge ba bolela freedom of speech a ba go hlompe le go hlompha ba no lebeletse gore freedom of speech nka nne ka ira ka mokgwa e leng gore ge ke lebeletse ke ira ka tsela engwe le engwe ke ratang e tle ge o lebelela ge batho ba ira di-protests gantši go ne le baetho ba e leng gore ba tlhokofatšiwa gona moo ene ke tla bolela ke re kudu-kudu ge le di-protest tšela tša meberekong o tla hwetša e le gore batho ba bangwe ba ganetšiwa go ya le meberekong ga o sa ne tokelo ya gago jwale wena jwale ka motho ga o sa ne tokelo ba tla be ba go ganetša go ya mmerekong ba tla be ba tswaleletše ditsela bana ba palela le ko go ya dikolong dilo tša yona mohuta ona o ke yona e leng gore nna ge ke e lebelela ke re re tšea democracy ra iša kgole kudu ge nkebe le gore re kwešiša constitution molaotheo wa Afrika Borwa o re o mollo mo o na le ditokelo mara ditokelo tša gago a seke di a tlhokofatša ditokelo tšaka ntumelele gore le nna ke be motho wa Afrika Borwa ditokelo tšaka le tšona ke nke ke be le tšona e se beng gore tokelo tša gago di feta tšaka goba ditokelo tša gago di a ntlhokofatša nna so ke dilo tše e leng gore ke mathata a re a bona mara a se gore ke mathata e leng gore re ka napile ra re wa ngwala lengwalo wa ngwalela gae wa re yo o ka re democracy ipadile ga ya pala yona democracy re sa tšwela pele re sa le democracy e ntshwa go ne le dinaga tše ntšintšintši tše e leng gore di kry-ile tokologo di a ba le democracy pele ga rena swanetše re no lebelela gore yela naga yona e kgonne jwang bale ba kgonne jwang gore ba fitlhelele mo e leng gore seemo sa bona ke se se botsang Thobela ke masomedi tlhano fela metsotso go tšwa iring ela ya bobedi lana o e salla e ba le nna gona mo go Thobela FM ke mošate wa tsebo le boithabišo e ba karolo ya lenaneo ka go botšiša dipotšišo ka mo diphapošing kgašo moyeng wa rena ke mmedi keledi makatse ge re keteka basadi kgweding ye ya phato 0718959302 ke nomoro ya di-voice note ge re boa go ka dintlhakgolo tša ditaba le gona ke tlo go amogela mo mogaleng wa letša wa botšiša go 015-297-1848 le 015-290-0013 Iba le nna mo go Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ka mo diphapošing kgašo re na le moyeng wa rena ketapele re lebeletše tša dipolotiki mosadi gare ga basadi ke ana mmedi keledi makatse gabjale ke motlatšatona wa kgoro ya metsi le kelela tšhila gona ka mo Afrika Borwa pele re ya go ka dintlhakgolo tša ditaba re ralokile koša e nngwe ya mama Miriam Makeba ya ipolela le yona ra e kwa gore e reng ebile o ka re re ya kwešiša ipša ge le ka itlhaloša gabotse re tla kwešiša go tsenelela koša ge e thoma e re kgwedi ya basadi marangwaga ka moka ke phela ke letša because e re aluta continue ntoa ya tokologo re sa tšwetša pele jwale ka basadi tokologo ya gore re vote re ne nayo mara ga re ne tokologo ya economy jwale ka basadi and that's why ke phela ke re ge ke ne ke nnoši le ge ke le bathong ke re aluta continue re tlo fitlhelela jwale ka basadi ka gore re ka se be le tokologo ya gore re vote ra tlhoka tokologo ya dijo
because bodidi kudu-kudu go lebelela bodidi mo Afrika Borwa bo tseneletše kudu ka basading and ke se e leng gore tshwanetse re ikemišetse gore re a berekišana jwale ka basadi gore re tlose bodidi bo le basadi le bona ba kgone gore ba be le di-company tša gore ge ba re go beiwa di-pipe tša go iša metsi go bakelela tšhila kae e be re hwetša e le gore ke basadi ba e leng gore ba tsenelela mo go tsona di-contract tšeo kare go lebelela ke dikontraka tša ditsela ke dikontraka tša go ira metsi ke dikontraka tša go aga dipetlela dikolo di-company tše ntšhi tše di leng ka mola a se tša basadi di-company tše dintšhi tše di leng ka mola ga gone batho ba golafadi di-company tše dintšhi tše di leng ka mola ga gone baswa ba bantšhi so ge re ka kgona gore baswa basadi le batho ba e leng gore ba ka ba ne le bogolofadi bo bo rileng ba kgone gore le bona banke ba fihlelle and a re re 100% mare go lebelela re sa shota kudu jwale ka basadi bo e leng gore re tshwanetse gore re lwele gore le rena re fihlelle gore Afrika Borwa e sabe le batho ba e leng gore ke ba ba humileng go ba le batho ba e leng gore ke badidi ene ge re lebelela badidi ra hwetša e le gore ke rena basadi ka bontši re dilang. Thobela kgweding ya basadi gantši ya ke re šedi mo go rena le diprojeke tše e leng gore nyaka go di fitlhelela dingongorego tša rena bjalo le bjalo le bona e ka ke yona kgwedi e fela mo e leng gore fiwa šedi goba re le basadi go swanetše go be se sengwe se e leng gore se a direga ka mokgwa le tlhalositšeng gore o swanetše gore re ilwe re bentweng re lebeletše tše dintšhi tše e leng gore di tla re tlhabolola re le basadi ka mo Afrika Borwa le bona o ka re išaetša kae goba re swere tsela ya gabotse ge re keteka kgwedi ka sepedi ba re tau tša hloka seboka di šia ke na re e hlotša ene ke bolela ka mokgwa ke lebeletše gore ge re ka kwana rena jwale ka basadi ra re ge go e ba le se ka se itebelele nna ke nnoši ka lebelela le basadi ba ba leng gore ba gona mola gore re kgone go thušana ge ke kgonne go nošetša mo go a tloga sehlašana ka tšwela pele ka yone ka re mo le gona peu ya mela ka se be nna ola wa gore ge peu mela ke tšea leswika ke kgatla ka leswika gore e sa tšwele pele re tlile kgona mara se ke se lebeletšeng gape ke gore rena jwale ka basadi a re lekeng gore re lebelele dilo tše e leng gore di ka kgona gore di re thuše maloba be ke sa bolela le o mongwe a re ke nyaka go yo reka dilo tša catering ke re mo go wena ke re aowa man nna a ke believe mo go tsona tšeo ka re a re lebelele gona mo ke batho ba bakae ba ba irang catering ska re go bona kgolofelo a kgona ka catering le wena wa moetša wa re go ira catering a re lebelele se seng other than sela sa catering mara re supporte kgolofelo gore a kgone gore a tšwele pele ka catering ye ya gage re go supporte go ira meriri goba o ira manala se ka re ge ke go bona gore project ya gago ya manala e tswela pele kana pile ka le nna ka yo ira project ya manala di-clients ke tše kae ba batla tlang ka gaga go batla ka gaka e seng gore nna go ira manala ke ye ko go nyakela di-policy tšela tša manala gore at least o reke mo go nna ke problem e leng gore ge re ka leka gore re bontšhaneng re seke ra computer nna le wena a ra swanna gore re phenkgišane mo e leng gore go o ira business le nna ke ira business ya go swana nago o ira catering ka ira catering wa ira meriri le nna ka ira meriri wa re ke koloma ka dintlo le nna ka tla ka reka metšhini ka koloma ka dintlo a re lebeleleng gore o mongwe a ka fata kae o mongwe a fata kae ya ba mafato a kgwale ka mokana ga rena mo ra kgona gore at least di-business tša basadi di gole. Thobela badudi ba ka Afrika Borwa ga ba sana boitshepo go ba tshepo go lebeletše dipolotiki ba eta pele bjalo le bjalo ke eng se e leng gore le ka rata go bona se fetoga ka lehlakoreng la lena le basadi le boletše go tlala seatla gore basadi ba ka direng go lwantšhana le se ipwa ke kae mo e leng gore le lena ba eta pele mohlomongwe le išaetša gona goba gona le ba eta pele ba bangwe ba swana le lena memakatse mohlomongwe ba leka go šogana ka maatla ka ditlhotlho tša batho ka dingongorego bjalo le bjalo ipwa gona le se sengwe kua pele se e leng gore se a šitiša e šaetšwa kae
e shaetswa mo mafelong ke tla re mafelo a mmala ka gore melao e gona e reng ka no tšea ke re go na le di-maintenance act go ne le melao e mentši e leng gore gona ye leng gore e ka re ge e fitlha mo basading maphelong a basadi ya ira toka mo maphelong a basadi mara rena jwale ka bo ba polotiki go ba baetapele ga re tloge re ya ka kua ra bontšha basadi ba le ba e leng gore ba magaeng ra ba fa thuto ra ba fa tlhatlho ya gore ba kgone go tseba melao ya go fapana-fapana e kgone gore e ba šomele so ke dilo tse e leng gore nka re a e šaetša gona moo gape se seng ga re iphe nako ya gore re theeletše ditlhotlho tše basadi ba neng natšo e ka ba tša mešomo e ka ba tša bodidi ga re iphe nako ya gore re nke re dudišane le basadi ba re theeletše o tloge o yo ira di-project jwale ka ge be ba bolela ba re ge re sa thoma kua mathomong nka go botša ka re basadi ba bantšhi be go ne le basadi ba be ba ira dipheta go ne le basadi ba ba irang di-garden e le rena re ba thušang ge motho a irile garden o tlo sepela le merogo e la wa tsamaya o mo thuša go rekiša ge ba ira dipheta o ba nyakela mo e leng gore ba tla ya ba yo rekiša gona mara gone jwale ge basadi ba ira se ba ira sela ba tlhoka batho ba ba ka ba thušang marketing ba tlhoka batho ba ba ka ba thušang gore ba ire research gore a fa se ke se irang se ke sona se tlo mpoetša ke tlo ba le dipoelo na dilo tše ntšhi tše e leng gore re feleletša re šaetša basadi ba gagabo rena ka gore a ke mo maemong a ka gore ke ya kgona ke mo maemong a ka gore go bile le mosadi o mongwe a ileng a vouta gore ke kgone go tsena parlamenteng 015-297-1848 ke ya go amogela mo mogaleng ga bjale le go nomoro ya 015-290-0013 o amogetše go lenaneo la e ba le nna Thobela le di-voice note o ka romela go 071-895-9302 ge e le gore o na le dipotšišo gabele ke ya go amogela mo mogaleng Thobela FM dumela re a lotšha Thobela re gona ra lena ke dumedisa le bomma ka mo ke ya go tamiša le nna ke nyaka go tseba gore na go na le se seng se le se dirang gore baswa le bona ba tle ba itšee mo le latlhang gona na se gona nyana nka se re se gona ke re se gona nyana tšela be ke di bolela ke re ga re tlhatlhe a re nape re na le ipha nako ya go tlhatlha baswa kudu baswa ba sesadi rena re tlhatlhile go ba re fitlha mo re leng gona mo jwale ka ge ke boletše kua mathomong gore go be go ne le basadi ba e leng gore be le diketapele ba re tlhatlha gore re fitlhe mo re fitlhileng gona so se sennyanenyana se a irega mara re no ba re sa iphe nako ya gore re nke re tlhatlhe bana ba rena ba sesadi kudu gore ba kgone go fitlhelela mara e re kere ka tshwaragano le mekgatlo ya go fapafapana ka kwa parlamenteng re ba le di-caucus tša basadi ra rutantšhwa ra tloga o tla ya wa yo bereka ka constituency office ya gago mara it doesn't mean gore go o bereka ka kua constituency office ya gago wena jwale ka go o le mosadi o ka palela gore o mpitše o kgoboketse basadi ka ga geno ke tle ke ba bolediše ka se e leng gore nyaka gore ke ba bolediše ka sona ka gore re fitlhelela gotlhe mo ditšhaba tša go fapafapana so ge re kgona gore re ka hwetša gore ka ga geno le nyaka thušo ya agriculture goba le nyaka thušo ya go fapafapana re a kgona gore re le basadi re le ka parlamenteng ba go fapafapana a ke re o nyaka thušo o sešego go ne le constituency office ka kua sešego ra kgona re šomišane go ya ka go fapafapana re tle ga geno re tle re go thuše
gore dilo basadi re fitlhelele basadi whether ke tša economy goba ke social development goba ke environmental issues ka re le tsona šidi di-floods di a re tshwenya komelelo ya re tshwenya climate change e fitlhile mo go rena mo tše ntšhi ke dilo tše e leng gore ke tše ntshwa mo go rena so ge re kgona go fitlhelela basadi ba go fapafapana re a kgona gore re feleletse re zwala peu e leng gore le ka moso e tla be sa le gona. Thobela re mogelo mongwe Thobela FM dumela wa mogetse go lanola e ba le nna Thobela Ngadi re a locha le kaena re gona ra lena papa re gona Thobela ye tantse shedi mo go rena Ngadi ke tabela kwa madikana le khonone le botšiša potšišo Ngadi se ke sebaka re ne le mme dikele di makatse ka mo diphaphušing kgašo megala ga bjale ke e boletse gore le kgone go botšiša dipotšišo re na le yena ke mosadi e leng gore ya mokete ka kgweding ye mo go Thobela FM ya papa a sa ka ba ka kwa ga botseng Ngadi ke no re ka ba ka gore ke na kwa ntse le ki ka nora ka no re ne e ska ya mpita molato go re ya leboga re šutelle ba bangwe Thobela FM dumela Ngadi le ga le mme ka mo ga show re gona ra lena bophelo bo gona ka mokana ga bona re gona ke France Kobe ke ka mo Tembisa Tswelepele Station 8 France Thobela wa mogetšo ke botšiša mme ka mo phapušing kgašo gore le basadi le ready ge re ka re mme ka bošiu le re emele le bo president ya na le ka dumela le ready le basadi le a itshepa le ka dumela gore emela mo nang ya borna ya South Africa ke a leboga ra leboga France ke a leboga buti France rena jwale ka basadi re ready gape ke nyaka gore ke le gopotse buti France gore mosadi gore ditokelo tša basadi di a swana le ditokelo tša motho o mollo mongwe so ge e bane go ne le presidente swantse o rabe gona e le wa mosadi basadi re ready ka mokgo banna ba kgonang go ba di-presidente ka gona le rena basadi re ka se palelwe ene re ne le basadi ba bantšhi mo Afrika Borwa ba go ba le bokgoni gore ke a lebelelang ka se ba ba le ka maina mara re ne le basadi ba bantšhi ba e leng gore le kgone le ge ba ka re Ramaphosa šutelela mosadi e tla be re le gona basadi ba bantšhi ba Afrika Borwa ba gore re ka tsena ra ba president Thobela ge re ya go feletša poledišano ya rena manako ke e kopana epša ke tše dintšhi tše e leng gore boletse ka tšona tumo ya lena mo bophelong bja lena ke go bona le fitlheleletseng ka negelo phelo ya lena ya bolela maemo le a tsorame bjalo le bjalo go na le tše dingwe tše e leng gore le sana le phišagelelo ya go di fitlhelela tumo ya ka mo bophelong ke gore jwale ka ge setše buti France a e beile ke duma gore o ka re go ka ba le president ya mosadi ka gore re ne le basadi ba bantšhi ba go ba le bokgoni tumo ya ka ye nngwe ke gore basadi ba ba sa tlhogang matlogedi ya rena ba kgone go kwešiša gore go a kgonega se se le se seng se a kgonega go o ikemišeditše se segolo mo bophelong ke gore o be le maikemišetšo o be le maikarabelo o be le bokgoni o be le tlhompho mosadi ke seriti ge o le mosadi o sene seriti le go le moetapele batho ba tla no phela ba go lebelela ba re hai o yena o seriti mo mosading tlhompho mo mosading maikarabelo ke selo se e leng gore re ke tlhotlheletša lena ba le sa tlang gore re duma rena jwale ka bokoko gore o kare a re lebeleleng kua morago re lebeleleng bo Charlotte Maxeke bo Lilian Ngoyi bo Masisulu bo mama Winnie Mandela re lebeleleng bo Mashope ebile ke kgwedi ya gage ya birthday ye happy birthday mama Shope so re lebeleleng basadi ka moka nka ba bala ka maina nka se ba fetse re lebeleleng ba le ba e leng gore ba e be le ba lwela tokologo ba wa tsileng gore tumo ya bona e be le go bona Afrika Borwa e leng gore ga ine kgethollo ya bong ga ine kgethollo ya mmala gomme e tšea ditokelo tša basadi ya di iša godimo ke tumo ya ka eo
thobela ke senyane fela metsotso go ya iringela ya boraro re fitlhile mafelong a lenaneo la e ba le nna re re mahlatsa le matlhogonolo go tšeo ka moka tše e leng gore le nyaka go di fitlhelela ketapele re beletše dipolotiki le go tlhaboleng setšhaba mme dikeledi makatse re a leboga tšwelang pele ka mešomo e mebotse le tlhotlheletša ba bangwe e tlhwang gabotse ebile kgwedi e beng e botse go lena le maeto le diprojeke le masolo a e leng gore le a swere a atlegetlhe re a leboga ke a leboga re ke nyaka go boeletša e labe ke e bolela pele re fitlha mo moyeng ke re sho le ntirile motho ke a leboga lehumo la tsebo le boithabišo le hwetša mo e ba le nna